Pozdrav! Evo, danas vam donosimo još jednu tehniku mentalnog treninga sportaša, tehnika za koju vjerujem da je većina vas čula, a to je tehnika vizualizacije. Za početak objasnite i razbiti nekoliko mitova. Vizualizacija je mnogo više od pukog nekog zamišljanja, maštanja, sanjarenja ili tome slično. Ako se tehnika vizualizacije radi po određenim pravilima koje smo nabrojali u blogu, tada ona zaista popravlja vaš sportski performans. I ako se tehnika vizualizacije kombinira sa treningom, tada u biti dobivate najbolje moguće rezultate. Pravila su navedena u blogu, tako da bacite oko na blog, bit će vam sve jasno što i kako trebate raditi. Kako se kreće sa vizualizacijom? Gledajte na to kao autoškolu. Dakle, na početku u autoškoli idete na poligon, vozite polako, onda da bi izašli van na ulicu, pa kasnije da bi došli i do kružnog toka, autoputa i sve ostalo. Dakle, na sličan način krećete i sa vizualizacijom u udobnosti svoga doma, imate zatvorene oči i start je uvijek sa vježbama opuštanja. Dovoljno je napraviti minutu, dvije vježbu relaksacije da bi smirili malo svoju moždanu aktivnost. By the way, link sa vježbama opuštanja je na stranicama Hunsa, to smo snimili prošli tjedan. I onda u biti na početku vizualizacije imate jedan jako široki fokus, gdje primjećujete sve ono što vidite, sve ono što možete čuti, sve ono što možete osjetiti, namirisati i tako dalje. Jako puno informacija i u biti u tom početku je važno da preplavite svoj mozak sa jako puno detalja, ne bi li zavarali svoj mozak da ste vi zaista u tom trenutku na terenu. Nakon toga sužavate samo na 2-3 fokus točke, nekoliko elemenata na kojem je posvećena vaša pažnja, ovisno o tome da li radite tehničku ili taktičku vizualizaciju. Sve što vas zanima možete pročitati u blogu, tamo je sve dosta detaljno objašnjeno, zašto se radi vizualizacija, kako se radi, kada itd. A u biti tehnika vizualizacije dakako nije samo sad za ovaj period koronavirus karantene, nego je cilj da u biti ju radite i kombinirate sa treningom, ne bi popravili svoj sportski performans, dijelove svoje tehnike, taktike i sve ostalo. Pozdrav, do sljedećeg tjedna.